Hjertelig velkommen. Herkese hoş geldiniz diyor. Særlig velkommen til Ahmet Telli, kom fra Ankara, fra Tyrkiet, til i aften. Özellikle Ahmet Telli'ye bu akşam için hoş geldiniz diyor. Ta Ankara'dan buralara geldiniz. Hoş geldiniz Ahmet Telli. Og velkommen til Pia Tavdrup, velkommen til Nirsal, velkommen til Fuat, hvor er Fuat? Derovre, musiker, og ikke mindst velkommen til Murat Alpa, vores oversætter, som sidder der. Jeg går ud fra også, at jeg er velkommen. Vi kalder det dansk-tyrkisk digteaften, fordi vi startede for cirka 20 år siden. Faktisk i år vi fejrer for 20 års jubilæum, det hedder dansk-tyrkisk digteaften. Det foregår både i Danmark og i Tyrkiet. Det vil sige, når vi er her, så har vi en tyrkisk gæst, mindst en fra Tyrkiet. Når vi er i Tyrkiet, så har vi et par danske digter med i Tyrkiet. Det vil sige, det hedder dansk-tyrkisk aften jo. Vi har en gæst fra Tyrkiet, som taler flydende tyrkisk, og kun tyrkisk, det er nødt til at fortælle lidt også på tyrkisk. Ahmet Bey, programın neden Türkçe daha önce olduğu konusunda kısa bilgi sunduk. Çünkü bizim bu akşamlarımız 20 yıl önce başladı. Siz 20. yılı kutlamaya geldiniz. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum size. Yani sizin 4 şiiriniz bu akşam için çevrildi. Diğer Danimarkalı şairlerimizin şiirleri de daha önceden Türkçe'ye çevirmeniz Murat Alpa tarafından çevrildi. Bunu sormak istiyorum. Hjertelig velkommen, og hjertelig velkommen til Fuat Saleh. Værsgo. Ben de bu akşama repertuarıma Ahmet Bey'in sözlerini yazmış olduğu parçalardan seçtim. İlk parça Sıyrılıp Gelen. Det der Ahmet Telli, han er en af mine yndlingsdigter, faktisk synes jeg. Jeg har læst ham fra da jeg var 10 år gammel. Så jeg valgte 2 numre i aften, som han har skrevet.
bile şimdi ormanın fısıldayışları, yarılıyor dağların göğsü, bir aşkı dinlendirmek için. Ve gözlerin uzak yamaçlarda aranıp dururken bir şeyleri sessiz ve sakin beklemekte, bekledikçe bileylenen yürek. Belli ki dağların, denizlerin ve göllerin üzerinde, belli ki dağların, denizlerin ve göllerin üzerinde sıyrılıp gelmekte bir seher, belli ki yakın. Sıyrılıp gelmekte bir seher, belli ki yakın. Belli ki yakındır doğayı ve hayatı sarsacaksa. Belli ki yakındır doğayı ve hayatı sarsacaksa. Takvat. Teşekkürler. Bu akşamı ben şair arkadaşım İsa'yla birlikte hazırladık. Ama bu akşamın gerçekleşmesi için Verdiş Kulturcenter denilen bu yerin iki çalışanı, Gustavo ve Mikil, büyük yardım verdi. Onlar olmasaydı herhalde bu akşam da olamayacak. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Jeg vil gerne sige tak til Statens Kultur, som har bidraget til aften. Nørrebro Lokaludvalg. De har også bidraget til i aften. Og tak til Verdens Kulturcenter, som har sørget for, at vi kan være her i aften. Og ikke mindst tak til Gustavo og Mikkel, har knoklet de sidste et par måneder, og de gør det stadigvæk. Tak til jer. Hvorfor bliver Tavshof i aften? For mig er hun en af mine yndlingsdigtere. Der er ingen tvivl om. Men fordi hun er her i aften, fordi hun passer ind, fordi det vi vil gerne gøre dansk-tyrkisk digter, når vi har gjort, at det skal gerne bidrage til forståelse. Demokratiet spiller liv. Derfor er du her i aften. Jeg er meget, meget glad for, at du sagde tak. Og hjertelig velkommen, som heroppe. Murat, du er så velkommen til. Fiyat Tavshof ve Murat Alpar'a hoş geldiniz diyor. Buyurun. Ser du mig gennem åbne døre, gennem nøglehuller eller kamelens nåleøje, hvilken indgang du end vælger, kommer jeg. Men når jeg bæres bort, er det for aldrig at vende tilbage. Açık kapılardan mı görüyorsun beni, anahtar deliğinden mi, yoksa devenin iğne gözünden mi? Hangi girişi seçersen seç, gelirim ben. Ama ellerde taşındığım gün hiç geri dönmeyeceğim demektir. Helheden er ikke sjældent mere end summen af de enkelte dele, når tanken står i zenit. Az görülen bir şey değildir, daha fazla olması bütünün parçalarının toplamından. Düşünce doğruğa vardığı zaman. Måske er det i smilet, melankolien bliver mest synlig. Sekundet før læberne lydløst glider over i tilintetgørelsen af et vældigt lys. Gülümsemedir belki de
belli eden en çok melankoliyi, dudaklar keskin bir ışığın yok oluşuyla sessizce açılmadan önceki saniyede. Drengen oppe i træet bliver siddende hele dagen. Han synger højt og nægter fra sin gren at komme ned og være menneske. Ağacın tepesindeki oğlan orada oturuyor bütün gün. Şarkı söyleyip yüksek sesle reddediyor dalından inip insan olmayı. Forelskelsen er som sne. Den vokser med vinterens puls, begraver alt andet. Den falder og stiger, bliver sort på røg, smelter og flyder bort. Lad byen ligge tilbage i et inderligt mørkt lys. Kara benziyor bu aşk, büyüyor kışın nabzı attıkça. Gömüyor her şeyi kendinden başka, azalıyor, artıyor, kararıp göz göz oluyor, eriyip akıyor sonra. Geriye bırakıyor ateşli, kara bir ışık içinde kenti. Værre end angsten om dagen er angsten om natten, og værre end den angsten for angsten, der øverst i hierarkiet er angsten for kaos, for at miste kontrollen og derved risikere at møde det, som nu og da kroner øjeblikket med største skønhed. Gündüz duyulan korkudan daha kötüsü gece duyulan korkudur. Korkudan korkmaksa en kötüsüdür. Ki bu korku en şiddetli biçimde kargaşadan ve kendimizi unutup yaşanan anı en büyük güzellikle ara sıra taçlandıran neyse onu bulmaktan duyduğumuz korkudur. Skønheden skal ikke være perfekt. Kun når den har mindre fejl, har den sjæl. Den ikke helt perfekte skønhed skaber stilhed i hjertet og giver anledning til stille undren for hovedet. Kusursuz olması gerekmez güzelliğin. Küçük bir özrü varsa ancak canlıdır. Kusursuz değilse güzellik, yüreği sessiz kılar ve dilsiz bir şaşkınlık uyandırır insanda. Jeg bliver rasende, fordi det er ustyrligt dejligt at være rasende. Jeg bliver ustyrligt rasende, når jeg ikke har noget dejligt at være rasende over. Çılgına dönüyorum kızgınlıktan. Kızgınlıktan çılgına dönmek çok tatlı bir şey çünkü. Önlenemez bir kızgınlık duyuyorum içimde. Kızgınlıktan çılgına dönecek bir şey bulamayınca. Jeg tager det sorte tøj på, ikke for at gemme mig, men for at lukke andre ude. Bevare mig selv for mig selv. Når jeg er udleveret til ordene, giver dem fra mig, som jeg sætter fugle fri. Kara bir giysi var üstümde. Saklanmak için değil. Dışta bırakmak için benden başka herkesi. Kendimi korumak için kendimden. Tutsağı olduğum sözcükleri salı verilen kuşlar gibi çevreme dağıtırken. Søg ikke efter poesiens black box. Den har ikke registreret svar. Er blot fyldt af drømmes modspørgsmål eller en stilhed at lirke sig ind i. Boşuna arama şiirin kara kutusunu. Kaydedilmiş hiçbir kanıt yoktur o kutuda. Düşlerdeki karşıt sorular ya da el yordamıyla bulabileceğin bir sessizlik vardır orada. At gå længere ud end i drømme, komme til verden, tusindfødt. Düşlerdekinden daha uzağa gitmek ve gelmek dünyaya bin kez doğarak. Så læser jeg fra Salamandersol, der kom i maj måned. Jeg syr en kjole, som kan bære, stolt af den, der fødes med
forventningsgnist i hjertets kar. Den passer fuldendt stor og lille, spændes stærkt af regnens bue. Den kan nydes hele livet, hvis der værnes godt om klæde. Jeg syr en kjole, som kan bæres tyst af frygtens nye offer. Den kan passe stor og lille, skjuler ikke sårbarhed. Som flokkevis af fugle jages ud af træets tætte krone, flagrer stoffet op i vinden. Jeg syr en kjole, som kan bæres let af havets nye offer. Den er farvet rød af blodet og har tordensorte kanter. Den kan passe stor og lille. Den, der mindst af alt vil tro, der skulle skiftes tøj før natten. Jeg syr en kjole, som kan bæres af en kold kynismes offer. Den kan passe stor og lille. Kjolens vanvittige stof er gjort af ild, som ingen skyldregn slukker. Den skal minde om, at jorden når som helst kan åbne sig. Jeg syr en kjole, som kan dække størknet blod på dødens offer. Den kan skjule stor og lille. Den er formet efter grådens dybe fuger over kinden. Klædet matcher mørkets vægge, freden i hver grav på kloden. Jeg syr en kjole, som kan bæres i en tågedøs af sorgens offer, viet til en slægtning og til venner af den døde. Den kan passe stor og lille. Vredens første lys er synligt mellem blygrå smertetråde. Jeg syr på kjolen, som kan bæres, trygt af den, der kender håbet. Vævet ind er venners latter, stille glædes tårer, lysten til at vågne op på trods af liv, som katastrofen tog. Den reflekterer solens stråler. Der er mange dygtige forfattere og digtere heldigvis. Mange af dem, det er jo garanten også for et godt liv, et kunstnerisk liv i Tyrkiet. Men nogle af dem, ikke bare skriver god digter eller god roman, de kæmper også for det. Ahmet Talje, efter min mening, han er arbejdets, demokratis digter. Han ikke bare skriver, hvis det er en strejke eller en fabrik, så er han sammen med arbejderne. Hvis studerende får problem på universitetet, så kan I sige, at han er sammen med dem. Hvis hans kurdiske kolleger har bedt om at komme her, vi har nogle fælles arrangement, så er han med. Han er altid de steder, hvor der er brug for nogen, der kæmper for demokratiet. Han er en meget stor aktivist, han er ikke bare digter. Ovenkøb, han er en rigtig god digter. Jeg håber, I nyder i aften. Ahmet Talje, hoş geldiniz. Velkommen til Ahmet Talje. Bu akşam için hepinize çok teşekkür ederim. Şiir, halkların dillerini kardeşleştiren temel sanatlardan biridir. Jeg er glad for, at I kom i aften. Tak for det. Digt er hjælper for mellemfolkelig forståelse, at hjælper for folkets sprog kender hinanden. Det er sådan en spontan oversættelse. Şiir, belli ki hepinizin bildiği gibi bir itiraz etme yolu, sanatı ve anlayışıdır. Sistemle bütünleşen hiçbir şiir, gerçek bir şiir değil, olsa manzumedir. Digt, efter min mening, altid i oppositionen. Hvis et digt er enig med systemet, efter min mening, er et digt. Biraz önce sevgili Murat arkadaşımızın burada söylediği şarkının sözleri benimdi. Bu şarkıyı besteleyen grup Yorum'du ve ilk albümleriydi. Den sang, som sunget af Fuat Talan,
Det er mig, der har skrevet teksten, men det er lavet af en meget kendt protestgruppe i Tyrkiet, musikgruppe, det hedder Grup Yorum. Ve o gün bugün de başları beladan kurtulmadı. Og siden jeg har lavet mit dit sang, har det problemer med systemet. Ve bir hafta önce yeniden gözaltına alındı Grup Yorum. For en uge siden, det igen blev varselsfængslet hele gruppen, musikgruppen. Arkadaşımızın bu söyleşini bu sözlerle onların yanında olduğumuzu bir kez daha duyurmaya vesile olsun istiyorum. Jeg håber for at sang bliver en solidaritetsbidrag til de gruppemedlemmer, som sidder i fængsel i dag i Tyrkiet. Bu akşam bu bölümde size 3 şiir sunmak istiyorum. Bunlardan ikisi Danca'ya çevrildi, biri çevrilmedi. Önce isterseniz çevrilmeyen şiiri okumaya çalışayım. I en pause læser jeg 3 digte. 2 af dem oversat til dansk. Det tredje, som jeg skal læse som første, er ikke oversat. Jeg starter med at læse på tyrkisk uden oversættelse. Uden om det. Gidersen yıkılır bu kent. Kuşlarla gider. Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında. Yanlış adreslerdeydik. Kimliksizdik belki. Sarışın bir şaşkınlık olurdu bütün ışıklar. Biz mi yalnızdık? Durmadan yağmur yağardı. Üşür müydük nar çiçekleri ürperirken? Gidersen kim sular fesleğenleri? Kuşlar nereye sığınır akşam olunca? Sessizliği dinliyorum şimdi ve soluğunu. Sustuğum yerde bir şeyler kırılıyor. Bekleyiş diyorum caddelere, dalıp gidiyorsun. Adını yazıyorum bütün otobüs duraklarına. Öpüştüğümüz her yer adınla anılıyor. Bir de seni ekliyorum suçlarıma. Selamsız, saygısız yürüyelim sokakları. Belki bizimle ışıklanır bütün varoşlar. Geriye mahpushaneler kalır. Paslı soluklar. Adını bilmediğimiz dostlar kalır yalnız. Yüreğimize alırız onları. Isıtırız. Gardiyan olmayız kendi ömrümüze her akşam. Gidersen kar yağar uçlarıma, üşürsün. Bir ceylan sessizliği olur burada bütün aşklar. Fiyakalı ışıklar yanıyor reklam panolarında. Durmadan çoğalıyor faili meçhul cinayetler. Ve ölü kuşlar satılıyor bütün çiçekçilerde. Menekşeler, nergisler yerine kuş gülleri. Bir su sesi, bir fesleğen kokusu şimdi uzak yangınları anımsatıyor genç gülleri artık. Bulvar kahvelerinde arabesk bir duman. Sis ve intihar çöküyor bütün birahanelere. Bu kentin künyesi bellidir artık. Ve susuşun isyan olur milyonken. Hiç bilmez mi? Sokul yanıma sen. Ellerin sımsıcak kalsın. Devriyeler basıyor karartılmış ellere yine. Gidersen yıkılır bu kent. Kuşlar da ölür. Bir tufan olurum sustuğum her yerde. Gülüşün eklenir kimliğime adını taşıyor. Evet, biraz önce Hüseyin arkadaşım söylediği hayatı savunurken
sosyal gerçeğin bir kabus gibi şiirimize çöktüğü, hayatımıza çöktüğü gibi düşüncelerimize, hayallerimize çöktüğü zaman dilimleri vardır. Ben öyle bir ülkeden geliyorum. Kuşkusuz ki şiirin, diyelim ki ben girerim sokağı devriyeler basar sözleri aslında bir ülkenin yakın geçmişinin de gölgesidir. Næste digt handler om, det hedder Et smil er blevet en del af min identitet. Et smil er blevet en del af min identitet. Ahmed sagde, så jeg prøver at gøre den korte oversættelse, at det sociale realitet, livet, realitet nogle gange påvirker, måske faktisk overtager hele vores måden vi tænker, måden vi føler os. Jeg kommer fra et land, hvor vores tanker, følelser er blevet undertrykt. Jeg prøver sådan samtidig oversætte tanken. Digtet skulle meget gerne handle om, hvad han mener med det han siger. Gülüşün eklenir kimliğime. Gün biter, gülüşün kalır bende. Anılar gibi sürüklenir bulutlar. Ömrümüz ayrılıklar toplamıdır. Yarım kalan bir şiir belki de. Aykırı anlamlar arayıp durma. Güz biter, sular köpürür de kapanmaz gülüşünün açtığı yara. Uçurum olur, cellat olur her gece. Her gece yeniden bir talan başlar. Acı ses olur, ses deli bir yağmur. Eski bir Eylül'e gireriz böylece. Sığındığım her yer adımla anılır. Ben giderim, sokağı devriyeler basar. Bir de gülüşün eklenir kimliğime. Et smil er blevet en del af min identitet. Når dagen slutter, vil jeg smile. Erindringer vandrer som skyer. Summen af livets tab og gevinster er måske et ufærdigt digt. Gæld ikke på små ligegyldigheder. Efteråret slutter, vand skummer, og sol efter dit smil lukker sig ikke. Det er blevet en afgrund, en bøde hver nat. Hver nat begynder med udbrydninger igen. En smerte bliver en stemning, og stemning er en vanvittig regn. Sådan repeterer vi en gammel september. Alle mine skuldesteder er opkaldt efter dig. Jeg går ind i en gade, politiet laver razzia, og dit smil føjes til mit identitet. Pasaport kahvesi adını taşıyan bu şiir, Türkiye'de İzmir'i bilenler ancak herhalde daha sıcak kavrayacaklardır. Bu bir kahve vardır orada. Gençler oturur orada. Akşamları denizi seyrederler. Güneşin batışını seyrederler. Birbirini sarılırlar. Güzel bir mekandır İzmir'de. Anılar verir insana. Zaten yaşamak, anılar edinmek değil midir hep? Næste digt hedder det Pasaport kahvesi. Det er et navn. Det er en café i Istanbul, kalder man Pas Café. Til İzmir, undskyld İzmir, tak for det. Selvfølgelig dem, der kender İzmir godt, at så måske kender du også café. For dig, hvad siger du?
Tak for hjælpen, Fædder. Ifølge Ahmed til PAS, ja, det vil sige Passaportcafé, kommer der de fleste gange de unge mennesker. Det blandt andet, de kigger på solnedgangen ved havnen i Izmir. Og de giver en masse gode erindringer. Så siger Ahmed, hvis jeg forstår rigtigt, at det ikke lige det er nogle så vores erindringer. Det er nogle caféen Passaportcafé i Izmir. Værsgo. Kıyıda taşın üstünde oturmuş denize bakıyor. Kimse konuşmuyor onunla. Ne rüzgar ne de İzmir. Gün bitiyor ve lacivert sözcükler çekiliyor susuşların ipek ağıyla. Az ötede pasaport kahvesi. Gel bir bardak çay içelim diyor. Bütün gün beklenen. Bulut suya değiyor, su zamana ve yalnız çakıl taşları değil aşınmakta olan. Batık bir gemi gibi uzaklaşırken oradan yakamozlar kalıyor geride. Balkıyan acılar gibi. Eskiyen neydi gün boyu? Yaşanan neydi? Hangi bıçağı biledi deniz? Işıklar sönüyor kıyıda ve burkulan bir yürekler çekilip gidiyor orada. Som sagt, digtet hedder Passaportcafé. Jeg tror, jeg skal snart gå efter. Efter at have sat sig på en sten ved stranden, stiger han ud over havet. Ingen taler til ham, hverken Wien eller Izmir. Dagen er slut og mørkeblå. Ord er tegnet i et silketykt net af tavshed. Lidt væk ligger Passaportcafé. Kom, lad os få en kop te, siger den hele dagen med længsel ventede. En sky glider over vandet. Tidevandet stiger og falder. Grus og småsten ruller. Alting forvandles. Da han rejser sig og går som et synkende skib, glimrer måneskinnet over bølgerne, som selvlysende smerte. Hvad der er sket i løbet af dagen, hvad der ville opleve, den kniv skærpede havet. Lyset slukkes på kysten, og med et forstået hjerte forlader hun denne by. Det var Ahmed Telli. Üzgünüm, tabii kısa zamanda organize edilen bu zaman diliminde sevgili arkadaşlarım 4 şiir çevirebilmişler. Zor şey zaten, şiir başka dile çevrilemeyendir. Öyleyken ben size Türkçe bir şiir daha sunayım bu bölümde istedim. Birden içimden öyle geldi nedense. For det første, jeg ved, at oversætte digt fra et sprog til et andet sprog er krævende. Det er stort, og det kræver rigtig stort arbejde. Jeg ved, at mine venner i Danmark, de har gjort, hvad det kunne. De har oversat 4 digte til dansk. Men lige nu fik jeg lyst til at læse et digt til på tysk, om det er okay, spørg. Sımsıcak konuşurdum konuşunca. Irmak gibi
rüzgar gibi konuşurdun. Yayla kokuşlu çiçekler açardı sanki. Çiğdemler, güller, mor menevşeler açardı. Sımsıcak konuşurdun konuşunca. Hala koynumda resmin. Dağları anlatırdın ve dostluğu. Bir ceylan gibi sekerdi kelimeler. Sesini duymasam çölleşirdi dünya. Dağlar yarılır, ırmaklar kururdu. Bulutlar çökerdi yüreğime. Hala koynumda resmi. Gün akşam olur, elinde kitaplar ve bir demet çiçekle çıkıp gelirdi. Bir kez bile unutmadın merhaba demeyi ve en yanık türküleri nasıl da söylerdin bir dostun vurulduğu gün. Hala koynumda resmi. Kaç mevsim kırlara çıkıp çiçekler topladık mezarlar için. Belki ürküttük tarla kuşlarını. Belki kurdu kuşu ürküttük. Ama aşkı ürkütmedik hiç. Hala koynumda resmi. Ve hala sımsıcak durur anılar. Sımsıcak ve biraz boynu bükük. Ne varsa yaşanmış ve paylaşılmış, yasak bir kitap gibi durmaktadır. Ve firari bir sevda gibi. Şimdi duvarlarda resim. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Aradan sonra tekrar sizi uyarlayacağız. Çok teşekkür ederim. Suya düşen bir karanfilse yüreğim, bırak kendini ırmağın türküsüne gül. Vursun seni o taştan bu taşa. O çağlayanda bu çağlayana. Suya düşen bir karanfilse yüreğim, bırak kendini ırmağın türküsüne gül. Vursun seni o taşa, bu taşa. O çağlayanda bu çağlayanda. Uzaksın demektir. Kavgadan uzak kalmışsan, sevdadan uzaksın demektir. Ne bilmez yüreğimin olması, çatlamasam kara taşım. Ne bilmez yüreğimin olması, çatlamasam kara taşım. Ne bilmez yüreğin olması, çatlamasam kara taşı. Ne bilmez yüreğin olması, çatlamasam kara taşı. Suya düşen bir karanfilse yüreğim, bırak kendini ırmağın türküsüne gül.
Olsun seni o taşa, bu taşa. O çağlayandan bu çağlayana. Jeg vil gerne sige, for et par dage siden i denne uge, Ford lå på sygehuset. Den blev opereret. Faktisk, jeg burde ikke være i aften. Derfor vi skal klappe ham rigtig godt. Ford pazartesi günü hastanedeydi. Ameliyat oldu. Bu akşam burada olmaması gerekiyor ama Ahmet Telli gelince dedi ben iyileşeceğim ve iyileşti. Ahmet Telli Fatih parayı iyileştirdi. Husk Niels Hauer er en god ven. Det har vi været mange år. Vi har rejst sammen i Danmark. Vi har rejst til Jylland. Hjem til hans mor, hvor Hans Kirk skrev Fiskeren af den by. Kan I huske det? Hvilken by? Ja, det er fint. Vi har også rejst hjem til min mor i Tyrkiet. Vi er god til besøg af hans mor. Det er rigtigt, at jeg har været i Husseins landsby, og jeg har mødt hans mor. Det er det med Husseins mor, at hun kun går i 14 dage i skole. Men det var nok for hende. Hun er meget klog kone. Man kender først Hussein, når man er helt på hans mor. Det fantastiske ved Hussein er jo, som vi alle sammen her i aften ved, at han er en fuldstændig unik enmands kulturudvekslingsmaskine. Han er nødt til at bo i Malmø for at få lidt fred en gang imellem, holde en weekend uden alt for mange aftaler. Men lad os lige sige rigtig tak til Hussein, fordi han laver de her januar kulturudvekslingsaftener. Tak, Hussein. Ja. Sidste år çok başarılı bir sunucu olduğunu söyledi. Jeg mødte Ahmet Telli sidste år i Denizli og Pamukkale ved en festival arrangeret af Ataol Bergamot. Jeg har mødt med vores gæst, ben sizinle Ataol Bergamoğlu gecede Denizli'de buluştum. Ataol var her sidste sommer til poesifestival i Litteraturhaus, og jeg er glad for, at Ahmet Telli er her i aften. Geçen Nisan ayında buradaki Kopenhag'da bir etkinliğinde Ataol Bergamoğlu geldi. Yani Denizli etkinlikte merhaba dedim biri. Şimdi siz geldiniz. Özellikle bundan da çok mutluyum. Jeg holder meget af dem begge to, både Ataol og Ahmet, men de er også meget forskellige. Ben Ataol Bergamoğlu ve Ahmet Telli'yi gerçekten çok beğeniyorum bunların şiirlerini. Ama şunu demek istedim, bunlar iki farklı insan, çok farklı insan. Hvis vi siger, at Ataol er københavneren med de store armbevægelser, så er Ahmet jyden. Eğer benzetmek olacaksa Ataol Kopenhaglar gibi elleri ayakları sürekli hareket eden biri. Ahmet Telli ise benim geldiğim Jutland adasındaki gibi sakin köylü biri. Det kan godt være, at min mor vil sige, at jeg blev til en skide københavner efterhånden, men inden i mig er der en jyde, og jeg er glad for, at han ikke er alene her i aften. Anneme sorsanız kesinlikle benim Kopenhag'da böyle artık ellerin hareketlerinin fazla oynamasından dolayı rahatsız olduğunu söyler. Ama Ahmet Telli bilsin ki burada ben de köylüyüm bu akşamdır. Vi skal læse nogle digte for jer, og det er Murat, der har været så venlig at beslutte, hvad I skal læse. Det første digt handler ovenikøbet om min far, eller i hvert fald om hans armbåndsur. Jeg trækker min fars gamle armbåndsur op. I snart 3 årtier har han ligget her i skuffen og ventet på at blive smidt ud. Det var det ur, der sad på ham, da han arbejdede med dyr og sten og jord.
Det er ridset og skrammet af de ting, han tumlede med, som ingen uger man ser i dag. Brunligt af kolort og gammel sved. Ramt af noget primitivt, en følelse, finder jeg uret frem af skuffen og trækker det op. Sekundviseren traver lystigt afsted. Super Shock Resist står der med meget små typer på urskiven. Jeg holder øje med viserne. På en eller anden måde virker det opmuntrende at se det gamle ur genopstå fra de døde. Viserne følger godt med. Tiden passer på en prik. Da min far var på min alder, var han på kirkegården i 8 timer hver dag. Nu er han der permanent. Han efterlod sig nogle stendiger, 5 børn og det her ur. I 5 kvarterer løber spøgelsesuret fornøjet om kap med de moderne digitale ure, vi har i huset. Som om tiden virkelig var cyklisk, reversibel. Indtil min fars ur så pludselig igen går i stå, urokkeligt og definitivt. Hvad er der at sige? I lægger uret tilbage i skuffen. Andre må træffe den beslutning. Babamın kol saati. Eski kol saatini kuruyorum babamın. Neredeyse 30 yıldır atılmayı bekleyerek bu çekmede duruyordu. Hayvanlarla, taşla, toprakla çalışırken kolunda bu saat vardı babamın. Boğuştuğu şeylerle damgalanmış ve çizilmiş. Sığır dışkısı ve alın teriyle kararmış bu saatin benzerini bugün başka hiçbir yerde göremezsin. İlkel bir duygunun etkisiyle saati çekmeden alıp kurmaya başlıyorum. Saniye ibresi hızla ilerleyerek Super Shock Resist diye yazıyor küçücük harflerle saatin yüzüne. Akreple yelkovana bakıyorum. Eski saatin dirilmesi bir bakıma ümitlendirici. İbreler dosdoğru saptıyorlar zamanı. Babam benim yaşımdayken günde 8 saat kilise mezarlığındaydı. Şimdi sürekli orada. Birkaç taş duvar, 5 çocuk ve bu saati bıraktı ardında. 75 dakikalığına babamın hayalet saati neşeyle evdeki modern dijital saatlerle yarışıyor. Sanki zaman gerçekten çevrimsel ve dönüşümlüymüş gibi. Ta ki bu hayalet saat tekrar duruncaya kadar hareketsiz ve kesin olarak. Başka ne denebilir ki? Tekrar çekmeye koyuyorum saati, başkası karar versin kaderine. Når jeg her i pausen var over for at købe en kop kaffe, så spurgte ejeren, som stod og ventede der, Niels, hvad laver du ellers? Hvad lever du af? Og sjovt nok, så er det jo det spørgsmål, man altid får som digter. Kan man leve af det? Det handler det næste digt om. Det hedder nemlig poesi og penge. Er der penge i det, spørger de glade onkler. Vi står og beundrer deres nye biler, som hver for sig har kostet nærmest 1 million. Og af venlig høflighed spørger de så til de almindelige vilkår for poesi. Nej, der er sjældent rigtige penge i lyrik, indrømmet. De fleste udøvere af den passion er miserabelt kørende. Nogle af os cykler endda, eller vi gør os fortrolige med busser og tog. Det er trist, men måske er der alligevel en slags balance i tilværelsen. Det er jo kun af høflighed, jeg undlader at returnere spørgsmålet hen over de glade onklers kostbare køretøj. Er der poesi i penge? Şiir ve para. Bu işte para var mı diye soruyor neşeli amcalar. Durup hayran hayran seyrediyoruz her biri neredeyse 1 milyona mal olmuş yeni arabalarını. Ve samimi nezaketten yoksun bir biçimde soruyorlar şiirdeki genel durumu. Hayır, nadiren para vardır şiirde. Bu sevdanın pek çok pratisyeni acınacak haldedir ulaşım konusunda. Kimimizin bisiklete kalmıştır işi. Güvenmeyi öğreniriz kimimiz de otobüs ve trenlere.
Üzücü ama her şeye rağmen hayatta bir tür denge vardır belki de. Gerçekten nezaket göstermek için vazgeçiyorum sormaktan. Şiir var mı ki parada? Når man hører nu ret læse, så vil man sige, at alt poesi jo faktisk burde oversættes til tyrkisk og publiceres kun på tyrkisk. Jeg foreslår, at det sidste tyrkiske digt, at du læser det først på tyrkisk, så læser jeg på dansk. Diktin hedder bir şey oldu. İzler bırakmak isteriz sözcüklerde ama dil tek elinde değildir hiç kimsenin. Sevmek, terk edilmek, gövdemizde saniyeleri sayan saati keşfetmek, ışıktaki acı, öfke, umarsız keder. Dil hepsini bilir bunların. Bana kalan nedir öyleyse? Mümkün müdür deneyimlerimi basma kalıp olmayan sözcüklere yüklemek? Bir katkıda bulunmak kendimden. Bir şey oldu, büyük bir şey ama anlatamıyorum ne olduğunu. Saptamalar ihanet ediyor kendilerine. Kabul etmeliyim utancımı ve her yerde gerçeklikle canlanan sözcükleri dinlemeliyim. Noget er der sket. Vi ønsker at efterlade os spor i ord, men sproget er ikke nogen privat opfindelse. At elske, at blive forladt, at opdage uret, der tæller sekunderne inde i kroppen, smerten i lyset, raseri, uhjælpelig sorg. Sproget ved alt det. Hvad så mit eget? Er det muligt at gøre personlige erfaringer og sætte ord på det, som ikke bare er konventionelle, at bidrage med en tilføjelse? Noget er der sket, noget stort, men jeg kan ikke forklare, hvad det er. Postulater afslører sig selv. Jeg må vedgå min forlegenhed og lytte til ordene, der yngler med virkelighed overalt. Så vil jeg læse et par nye digte. Det første hedder Alle mine paraplyer er købt i Istanbul. Alle mine paraplyer er købt i Istanbul. Undtagen den, jeg købte i Bursa. Hver gang jeg tager afsted til Istanbul, venter jeg solskin. Sådan har jeg det med Istanbul. Jeg tilgiver hende. I min erindring er Istanbul badet i sol. Derfor ender jeg altid med at stå i regnen og forhandle om prisen på en paraply. Og den paraply, jeg købte i Bursa, glemte jeg i Istanbul. Der er noget mystisk ved det. Jeg elsker de paraplyer. I år er det 50 år siden Nasser Hikmet døde i Moskva. Jeg tror, det var i juli. Og jeg er sikker på, at 50-årsdagen vil blive markeret overalt i Tyrkiet i år. Erdogan har fantaseret om at hente Nasser Hikmet tilbage til Tyrkiet. Lige nu er han jo faldet i kløerne på Putin. Jeg ved ikke, hvad Nasser Hikmet foretrækker. Jeg har kun et digt. Det handler en lille smule om Nasser Hikmet. Det hedder Hallo Nasser Hikmet, hvor er du? Jeg anklager appelretten i Istanbul for at fornærme den tyrkiske stat. Når den idømmer Orhan Pamuk en bøde på 6.000 lira for at sige sandheden, er det en dobbelt fornærmelse. Er den tyrkiske stats ære ikke mere værd end 6.000 lira? Er den tyrkiske stat et patbarn, som ikke kan tåle at høre sandheden? Hallo, Nasser Hikmet, hvor er du? Hey, Oktay Rifat, Aziz Nesin og Kemal Øzer. Værsgo, så er der serveret. Bordet står dækket. Dobbeltmoral er stadig en tyrkisk delikatesse. Ligesom Børik. Staten velsigner med den ene hånd og forbander med den anden. Små mennesker har små guder.
Vi voksne må leve med bitre sandheder og se dem direkte i øjnene hver dag. Ja, der blev dræbt tusindvis af kurder og næsten 1 million armenere. Sandheden fornærmer ingen. Men appelretten i Istanbul fornærmer den tyrkiske stat, og den fornærmer mig. Den dom krænker mine følelser. Muslimer og cyklister. Muslimer er en gruppe mennesker, som lever efter religionen islam. Nogle af dem er cyklister, og nogle af dem er danskere. Men det er ikke alle cyklister, der er muslimer. Og det er ikke alle danskere, der er cyklister. Ja, det her er indviklet. Folk er forskellige. At dø er ikke et personalegode. Folk dør, hvor det falder dem ind. I trafikken, på et fortov, under en krig. Spontane dødsfald forekommer døgnet rundt. De fleste foretrækker fornuftigvis at dø i fritid. Således undgår man at blive trukket i løn. Den, der tillader sig at dø, mister straks retten til kørepenge, overtidsbetaling og rejsediæter. Nu hvor der virkelig er brug for det. Det er dyrt at leve, men at dø er i reglen også en dårlig forretning. Skal vi ikke aftale, at vi to holder os i live, ligesom Metusalem, i 969 år? Så må vi se, hvad der videre sker. Overenskomster. Om formiddagen foretrækker jeg at skrive. Om eftermiddagen foretrækker jeg at læse interessante bøger eller gå en tur. Om aftenen er jeg sammen med min familie. Nattevagter er ikke noget for mig. Find en anden. Og så vil jeg slutte af med et lille digt, der hedder Okay. Når de andre lader som om de ikke ser dig, så er det ikke fordi de ikke ser dig. De har bare lyst til at lade som om de ikke ser dig. Og det er vel ok. Tusind tak til Nisau. Vi har 2 korte digte fra Ahmed. Jeg håber til, at I hører det også på dansk. Hvad siger I til det? Så slutter vi aftenen med Ahmed. Ahmed, Delli. Buyurun lütfen. Tekrar merhaba. Ben ikinci kez çıkıyorum. Bu ayrıcalığı sadece konuk olmama bağışlasın şair arkadaşlarım. Çünkü şiir asla ayrıcalık istemeyen ve bütün iktidarların dünyada her kurulan iktidara karşı eşitlik ideolojisini savunan anarşist bir ruhtur şiir çünkü. Nu er jeg, I kan gå for jer sikkert på anden gang jeg på scenen. Jeg håber, at mine digtervaner tilgiver mig, fordi det kan godt være, derfor jeg undtager jer her, fordi jeg er gæst. Men i hvilken digt hører jeg ikke med til diskrimination, digt hører jeg ikke med til positiv særbehandling. Det handler om også ligeværdighed. Jeg håber, det er okay. Reis biraz önce Nazım Hikmet'e selam gönderdi anladığım kadarıyla. Ben de yıllar önce bir dörtlük yazmıştım. Nazım Hikmet. Önce bunu sunayım. Jeg kan forstå, hvis jeg forstår, at Niels har sendt en hilsen til Nazım Hikmet. For nogle år siden jeg har skrevet et meget kort digt om Nazım Hikmet. Jeg vil starte med at læse et digt om Nazım Hikmet. Resimlerdeki kuşlar gibi el sallamıyor sana dostlar. Hala tepeden tırnağa kavga, hasret ve ümitten ibaret. Ve hala başı bulutlarda bir çınar gibi esenliyorlar. Yanımızda değil, yanan kanımızdasın
Ey Nazım Hikmet! Nazım Hikmet. Vennerne flager ikke omkring som fugle i luften. De hilser dig, klædt i længsler og håb fra ise til foden. Som lønnetræet med kronen i skyerne. Åh, Nazım Hikmet, du er i vort brændende blod. Bu okuyacağım şiir daha önce çevrildi ama hiçbir kitabımda yok. Bundan sonra kitabımda yer alacak. Şimdi yaşlanmaya başlayınca galiba sözcüklerin bazıları şüşüyor zihnimize. Hafızayla yüzleşmeye sürüklüyor bizi. Når man bliver ældre, kommer man husker nogle begreber, nogle ord. Altså selvfølgelig man begynder at bruge sin hukommelse på den måde. Kuşkusuz Türkiye'den gelenler bileceklerdir ama bu şiirde bazı özel adlar geçiyor. Bunlardan biri Deniz, biri Mahir'dir. Türkiye'den gelenler biliyorlar ama burada Kopenhag'da bulunan arkadaşları galiba vurgulamak gerekiyor. Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan 1968'den itibaren devrimci gençlik önderleriydi. Deniz Gezmiş son sözleri Kürt ve Türk halklarının kardeşliği üzerineydi. İdamına giderken dar ağacında söylediği sözler bunlardı. Mahir Çayan onun arkadaşıyla birlikte katledildi. Dem, der stammer fra Tyrkiet, sikkert kender, når vi nævner navnet Deniz Gezmiş og Mahir Çayan. De to navne hører til 68-generationen. De to revolutionære kæmper, og det var også en revolutionær leder for de venstrefløj. Deniz Gezmiş, Deniz, det er det danske navn, Deniz selv, han blev hængt i 72. Inden han blev hængt, råbte han længe leve tyrkiske, kurdiske venskab, broderskab. Og til gengæld Mahir Çayan blev skudt af samme år af tyrkiske politi. Det handler om de to unge mænd i sin tid. Unutmalar üzerine Gülten Akın şöyle diyor. Bir roman kadar uzun bu tünce. Sonra işte yaşlandım. Büyük annemin masalsı sesini duyuyorum. Taş plak kayıtlarındaki cızırtılı şarkılarda. Kimi şarkılar şarklı yanımıza karşılık mıdır? Muamma ile basit sözler yan yana düşüyor. Ya da iç içe giriyor mu demeliyim buna? İlk gençliği, açık hava sinemaları, serseri mayın diyordu komşu kızın annesi. Bütün bunlar çocuk ve Allah'tan önceydi galiba. Sonra polisler, Dimitrov, devlet ve ihtilal. Kronstadtçıları gecikerek de olsa samimi bulduğunu Lenin'in Nisan tezlerindeki Faust'tan alıntısı da nisyana gömülmemiştir. Gri teoridir dostum ama yeşil yaşamın sonsuz ağacıdır. Diyalektik handikap bu. Hala ezberimde Fuzuli'den birçok gazel. Mahir'in kesintisizi, Deniz'in son sözleri. Hani derler ya, mıh gibi aklımdadır. Ama dün okuduğum kitabın adı neydi? Hatırlayamıyor bu yorgun hafıza. Nisyan ile mağlul olduğumuz malumdur. Ama mağlulen emekli solcunun muhabbeti kötü çevrilmiş bir kitabı okumaya benzer. Ödünç anılar labirenti de denebilir belki. Son günlerde
Unutup gidiyorum fincandaki kahveyi, oturduğum evin kapı numarasını. Yaşadığım şehrin ne kadar az tanıdık ve gri olduğunu fark ediyorum yıllar geçtikçe. Şimdi yüzler silinip gidiyor birer birer. Fotoğraftakiler kimlerdi çıkaramıyorum. Veda ediyor sanki herkes sitemkar eda ile. Dalgınsın diyor kadehteki rakının mavisi. Bellekteki pası silemiyor artık bu hayat. Anılar edinmiştim bunca yıl kış kıyamet. Sımsıcak tutsun diye kalbimin tenhasını. Ama babamın ölüm tarihini 2'de bir telefon edip öğreniyorum kardeşimle. De bir itiraf düşüyor şimdi payıma. Şimdi artık yaşlandım. Om at glemme. Jeg lytter til min bedstemors eventyr. Sange fra skrattende gramofonplader, som rører ved de inderste hjertestrenge, med gåder og enkle ord, som brikker i et puslespil. Min tidligste ungdom, udendørsbiografer, lømmelalderen. Nabopigens mor lå og sagde muntert, disse børn har ingen religion eller respekt. Så politik, oprør og revolution. Matroserne i Kronstadt går nok lidt sent. Tilhænger af Lenin, aprilteserne. Hendes citat fra Faust er ikke glemt. Grå teori, min ven, men livets grønne træ er stadig i vækst. Her er dialektikken et handicap. Jeg kan stadig mange af Fausilis oder udenad, og Mahias sidste ord fra Denise er, som man siger, mejslet i mit sind. Men hvad hed den bog, jeg læste i går? Den trætte hjerne husker det ikke. Vi de glemte, tynget af gammel viden. Venstreorienteret snak ligner et handicap, som at læse en dårligt oversat roman, hentet i en labyrint af minder. Snart vil jeg glemme, at der er nyskænket kaffe i koppen, nummeret på huset, jeg bor i, og gaderne i min egen by. Jeg indser, at med tiden vil minder og ansigter forsvinde, en efter en. Hvem det er på det billede, kan jeg ikke huske. Det er som om alle går deres vej med et såret farvel. Jeg sidder eftertænksom tilbage med rakke i glasset, mens erindringerne om livet langsomt forsvinder. Alle årene, de apokalyptiske vintre. Mit hjerte banker varmt i ensomheden. Af og til hører jeg om familiens mærkedage i telefonen fra min bror. Godt, her falder min tilståelse. Jeg er ved at blive gammel. Vi slutter med et digt fra Ahmet Telli. Bir şiirle veda saatim gelmiştir. Ama her veda elveda değildir. Her veda yine bir merhabaya selam olsun içindir. O yüzden siz yüreğinizdeki çocuğa iyi bakın. Ben bir daha gelirim. Bir kitabımın adıydı. Belki yine gelirim. Sesime ses veren olursa bir gün demiştim. Yine bir başka kitabın adı Çocuksun Sen değil. O şiiri sunacağım. Siz yüreğinizdeki çocuğa aman iyi dikkat edin, olur mu? Çocuksun sen. Bir saniye çevireyim. Når man siger farvel, nogle gange siger man farvel, men nogle gange farvel er ikke farvel. Måske en farvel, at vi ses til næste gang, det betyder. Og den korte udgave, det kommer fra en af hans bøger, et overskrift, det hedder I må passe godt på barnet i jeres hjerte. Ja. Çocuksun sen.
Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüm. Bir çiçeğe tutundum düşerken, oradayım hala. Sallanıp durmaktayım, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor. Gidip geliyorsa öyle. Zaman benim işte, nesneleşiyor tüm anlar. Dursam ölürüm, paramparça olur dünya. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüğüm. Uçurum diyordun, bir aşk uçurum özlemidir. Bırakıyorum öyleyse kendimi sesinin boşluğuna. Tutunabileceğim tüm umutları görmeyeyim için gözlerimi bağlıyorum geceli mendil yaparak. Gözlerim bir yerlerde daha bağlanmıştı. Bunu unutmuyorum. Unutmuyorum. Unutmuyorum hiç. Bir rüzgar esse ellerin fesleğen kokuyor. Kırlangıçlar konuyor alnına akşamüstleri. Bu yüzden bir kanat sesiyim yamaçlarda. Üzgün bir erguvan ağacıyla konuşuyorum. Ayrılığın zorlaştığı yerdeyim ve dalgınlığın bir mülteci hüzününe dönüyor artık bu kentte. Çocuksun sen, alnına kırlangıçlar konan. Bir bulutun peşine takılıp gittiğimiz yer, okyanus diyelim istersen ya da sen söyle. Batık bir gemiyim orada, seni bekliyorum. Upuzun bir sessizliğin fırtınalar patlarken, gövdem köle tacirlerinin barut yanıkları içinde ve gittikçe acıtıyor yaralarımı tuzlu su. Çocuksun sen, büyümek yakışmazdı hiç. Gülüşünün kokusuyla yaşardı bir elma ağacı. Soluğunun elma kokması bundandı belki. Bir elma kokusuna tutundum düşerken. Sallanıp durmaktayım. Bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor. Gidip geliyorsa öyle. Çocuksun sen. Çocuğumsun. Olo Herr Hansen, som optager hele aftenen, de gør det stadigvæk. Harald Gribskov Produktionsskole. Tak for det. Tak for Ahmed Talle fra Tyrkiet. Tak for Niels Sav, dels for hans oplæsning, dels for hans bidrag til, at vi kan realisere i aften. Tak for Peter Travstrup. Tak for Røde Travhold med din oversættelse. Tak for din deltagelse. Tak for Gustava og Mikkel, som har hjulpet og realiseret i aften. Tak for jer. Og tak for jer, kære publikum. Jeg håber, vi ses igen. Tak for jer.